Ay, ang ganda ng view, uy. Ano ko. Ang ganda nga, no? Yeah. Bilis, bilis! Hi! Sa kaon ay. Sa kaon kayo. Ihangat ko nak. Doon namin sa ihangat ko. Ito dito paubos to. Oh mamay. Doon namin sa bukid. Unya ato mi dito. Dito. Suok dito. Ay gikapay ko. Ja, kan läsa. Ja, Sa kauna. jag tror det heter Midtusen. Midtusen. Men det må. Ito. Ikke sant? Ang kasundan ni nak para nakalak man eh. Oh my god, det är hard. Hard. Det är hard att gå upp och flytta pinnar. Men det är easy att gå upp med pinnar. Det är pinnar hjälper det. Heter det Midtusen? Ja, gå in talili. Okay. Tara. Gå in first. Okay. Sun, flink. Oj, vänta lite. Kan du hjälpa mig också? Hålla den. Det är hard. Men det är hard. Försiktigt. Ja, okej. Tusen tack. Aray. Vadå? Det är så tungt. Försiktigt här. För det där glatt där. Det är glatt. Ja. Det är väldigt glatt. Men jag har glatt sko. Du har? Du har glatt sko? Hä? Du har glatt sko? Ja. Oj. Det är glatt hela tiden i barn. Okej. Det är väldigt glatt. Johan har det är färger. Hej ja. Sun. Är det fel med hade mamma? Wala raman din ni diri ay. So we are here. Finally. Shortcut na dito nak. Ay, kapoy ko nak. Wala tulo ka lubot nak o na. Lubot bara lubot. Adi lubot? Fiskar av dig. Ska fiska där? Jag vill gå på den. Jag vill gå på den. Little bridge. Va? Little bridge. Jag släppte då. Det är inte något stort djur. Va? Det är vanskelig där talili. Hä? Det är vanskelig barigo. Och jag vet Oh, gisingot ko nak. Uy. vad det här. Mamay. Paningot ko. Försiktigt. Jag är törst. Du har törst? Vänta lite. Det här ban här. Är det stor? Lite där. Ovan här. Ja, det är bara en normal. Ban den normal ya. Gusto Är det kag sant? ano. Ay kisap. Ganang ibda ko anak. Tubig nimo. Well, hi. Asa naman to sila? Iwa pa man nag-yellow da ang mga trees. Oy. I will come back here. Mamma, Balik ta diri nak na mag-yellow na ning ko anak. Sama. mamma, jag vill leka hide and seek. Ska binte din na tita Michelle og tita Annalyn. Titta, titta, Ja, de kommer. jag huskar den. Huskar diri. Oso Marinos kommer. Mazinus. Sorry sa ta diri sa Kalabungan. Hoy,
Kare, dak. Go first, Dar. Ska go, Dar. Come na. Go, Dar. Read from, ha. Bari go, ikilok ka. Eh, ikaw akong view, nak. You are my... Ano? The heck? Bari. Hmm? Oh, yeah. Dahil. Una ka eh. Dukol na karang. Det lukter en bæsj. Lukta in. Det lukter som fisk. Re. Kara na pusa. Biya na tong gamit dito, nak. Wa pa man sila. Kadugay ba nila? Aniratan ako kay layo na to nak atong gamit atong biyaan. You are so beautiful. You are so beautiful. The nature. Där no? Jeg tuller. Jeg tuller bare. Ikke fortsatt der. Jeg tuller. Det chuller da. Okay, gå. Tilbake. Nå skal jeg telle. På hånden sin. Jeg tror du er ikke flink. Hæ? Vet du hva? Jeg lette hånden sin lite. Og han var veldig flink. Man siya gitawag midtusen. Jeg skal Midtusen. telle. Hæ? Men vet du hvor jeg skal telle? Hva er det? Og 3. 3, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg så shadow din! Jeg så ditt shadow! Shadow. Oh, kita rin ka sa kang shadow. Ano, English. English, Nå Norwegian. skal du telle, mamma. Okay, 1, 2, Lukk 3. øynene. Hvor er du? Oi, det er deg. Du må ta på meg. Ta på deg. Men du må løpe. Ta på deg. Ta på deg. Ta på deg. Oi, forsiktig der. Forsiktig. Oi, psst. Du må ta på meg da. Kom tilbake. Ok. Nakay na, haros agak kong anak na, haros agak kong sapatos, Vince. Haros. Jeg er inni den tre. Oh ja, der. Se. Wow. Wow, er det fint? Jeg kan se fru. Inni der. Nei, gjør det. Nei, du må gjøre det mer, da, fordi jeg skal prøve å se. Okay, gå andre siden. Vent. Hei. Hei. Ser du meg? Er det deg? Ja. Det var funny. Der na sila. Nei, kan du... Hei. Ah! Oy, forsiktig. Tinawagan din ako ni ano. Hindi ko sinagot. Yan. Wala man kami lipstick ko, haggard-haggard. Ah! Ako, di ako naka-lipstick. Ako videohan. Siya naka-lipstick. Kailangan pa ba na? Hindi nga ako naka-lipstick. Lip shiner lang ito. Bali, naka-ano, Buti ka may lip shiner, may lipstick. Ako wala talaga. Pablo na tayo. Naka-blue ano ka naman, nail ka naman. Oh. Oh, last week pa yan. Plastic pa yan. Dinagdagan ko lang. Oo, nang shiny ano. Go, Dan. Ako din kaya. Oh, blue. Ito lang naka-yellow. Ayan. Ay, naka-yellow ka rin naman. Oh, Ayan kami. yung dala ko na rin yung bag mo, te. Dala ko na rin yung bag mo. Thank you. Ah. Kasi kailangan ko ng bag sa work. Alam mo, akin plastic. Ay, hindi, Plastic, plastic. kawawa naman, oy. Yung ano, yung tawag na to. Ano yan, naka-video ka pa? Kaya nga. Ano yan? Eh, yung, hindi pictorial ko yung ano, 9 months ko. Dito ka nag-picture yan? Oo. Ayan na yun. Oh, naman, may pala dito. Var det her? Doon lang ako, hindi ako dito. First time ko dito din. Ito ang taon Var det namin. båten? Nada bottom där. Ja, det är båt. Color line. Oh my. Oh. Ang fint.
Ate Rosemary, ito din yung nasa labas yung nakita natin. Pero Oo, maliit na. Kasi Kaya yan, oh. Ni Manong doon, di tayo makapicture. Yan, ayan siya. oh. picturean din ata sila. Dinisturbo lang natin. Buti na hindi madulas. Ay, yung ano ba? Ang ba naman yung doon? Walang kuha nun. Hello, go me on. Let's go. Baya naman pala tayo dito dumaan mo. Oo nga, no. Kahit pala to saan, daanan. Kaya nga. Walang iwanan. Wala, iwanan. Sana ba? Talaga kayo talaga. Talaga pa si Michelle, eh. Mang-iwan. Gusto mauna. Sinisi. Sinisi, no? Let me go. Wala kang anak. Sige na, tanggapin mo na. Lakad-lakad lang kami. Kasi ano ngayon, bago dumating ang snow. Naku, na naman ako mag-video ng sarili ko. Kukunihan ka. Hello guys, ako si Annalyn. Ito pala si Annalyn, yung isa na sa likod, si Michelle yan. Si Michelle. Lang kami. Meron na hot. Ha? Meron na hot. Nya, kagudan. Bawal yan. Bawal na pala. Oh, hotel yan, oh, hotel. Oh, yan ang hotel, oh. Mansion ko, te. Mansion ko yan, te. Papasyal ko lang yung mga ano ko, mga maid ko. Maid kami. Oo. Mga yaya, bilisan nyo. Kitchen, dito mo hot. Yabi pat dahil. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Kaya ko sa Harold Marinos. Buti ko yung Christopher Maringos. O, so, Wala, panganak ka pa, Michelle. Manganak ka pa. Umahagul ka. Hello. Hi. Guwapa, oh. Ganda eh. Guwapa. Ikaw. Ayan, oh. Yan, ay maganda. Kasi wala nang pangit sa mundo. Wala na pa itong mundo. Ito nang nakakamera ito, oh. Wala nang pangit sa mundo ko itong maganda. Uy, hindi ko mapicture dyan. Uy. Ano siya ka rin dyan? 1, 2. Ganda ng... Sis, nag-usap pa silang dalawa. Ito. Ay, chocolate. Kulada ka agad. Para mag, ano, ay, kalabaw. Kalabaw, o kalabaw. Uy. Uy. Ay, Naku. uy. Ay. Babildo ako ya. Ay, smart na Clara. Saya na yung anak. Dan. Oh. Hoy, bro. Oh, taging. Wala sila off na danan. Mahulog ba kaya ang cellphone? Open. Gogig tahong. Tahong ikalo. Ayan, ang ganda. Wala kasi ako. Ikaw naman, sama ka. Maganda, wala kasi ako. Gago. Papangit na to. Sama ka na. O, dali. O, yan ha. O. O. Marinos. Sige, mama. Sige, mama. Say ito, Lili. Saan niya? Ang mata ko dyan, na, oy, 4 lang dala ko. Dalawa lang pala. Dapat 3. I love you. Dapat pala inano mo yung ano. Naglaga tayo ng itlog. Kasabaan tayong pancit adobo na kain tayo dito. Ay, pancit canton sa egg. Masarap yun. Mabaho tayo, no? Pancit canton. Next time magala tayo. Gato ulit lakaran. Layuan. Ay, pisto tayo. Saan tayo gala ulit? Doon sa kabilang bundok. Doon? Mas malayo. Dito sa may town. Pwede din. May area din doon na pwede kami kumain. Ay, bigyan na ako para kasama na rin ako sa ano na kasalanan. Pag nakaw na. Baliw tis to. Sabi niya, share nga daw eh. Share nga daw eh. Ay, confirmation lang siguro ngayon. Kasi ganyan mga bigyan ng aso. So, Flink. Kami yan. Ayan o, maganda. Pwede dito. Damihan mo, te. May paano pa siya, may pa. May tayo ng aso. Nadapot ko. Picture mo ako ha. Dali lang. Wait lang. Huwag kang malapit. Nakain niya. Magulo ulit ako.
Ay! Dili na ako magpulot, oy. Hoy, malalim, oy. Jag törs inte gå neråt. Malalim siya sa wagon. Jag törs Hindi inte. yan kaya yan. Okay, sige. Jag törs inte. Det är så massa pinnar. Ja, det är masok. Men vi går på pinnarna, vi vill falla. Hindi ba tumadulas dito, te? Kaya nga. Jag törs. Ah, Jag törs. go first, go first. Tawa dyan, gaya ka. Yeah. Ha? Bukas yan. Ayan na, may pupunta nga dito. Ja, jag är tillbaka. Opet mu treba reći što mi ispitlo. Ja. Znaš, okej, Kome hajde, ti baki? pozdrav Jasenka. Uskaj mi onog malog žučilja. Vidim sliku tako. Come in. Hjälpa. Jag är syster. Kom na. Kung alam ko na, ganyan na lang sana si Marinos, oy. Kala ko kasi uulan. Oh, wala. Chinik ko muna. Bago kami aalis. Mga mangyan. Sige na, mag-ano ka na, mag-tiktok ka, oy. Nag-ano na ako, oh. Ay, di pala dyan. Kamera ko. Ano yun ang bango? Utot ko yun, Ash? Uy, grabe ka naman. Ano, walang may sasakyan. Bakit? May utot bang mabango? Oh. Aw. Sayaw pa yun. Lalabasan na yung mga dahon, no? Tapos nag-ano, parang ano, oh, yan, isa lang piraso, kayo. Eh, di ba Iyok talaga. Hindi ba kasi siya yellow lahat? Pag yellow na to, baka next week. ulit, walang Baka bata. next week. Yung Baka tayo next na week. walang bata. Oo. Dumudal sa kuya. Oh, ayaw mo. Ayan na, diyan kami. Pictorial din ng asawa ko. Kasal kami. Oh, Ah. pwede ko na dito. Mag-tutorial din kami dyan. Gaya-gaya lang. Oo nga, tayo dito. Dito na kami maganda. Sino may camera maganda? Ako, maganda. Salamat. Siyempre maganda, kahit ano yung camera. Wala namin yun, yung camera, wala. Buti tita Michelle. Kamarinos! Hello? Oh, wala ako sa bahay. Nasa galaan. Nasa galaan. Tataas ng bundok. Dito kami sa bukid ngayon. Ay, naku, sa'yo, sobrang layo nyo. Kasi, ang layo. Ay, meron pala dito camera. Ang layo ko, te. Oh, ulit. Sa pa, assistant na to, ha? Gago ka, madapa ako dito. Bilis ka dyan. Oh, kami nagti-TikTok ang mga mama. Ang dalawa naming anak, nagsi-cellphone. Ang gwapo na. Okay na. Tambay tayo dun sa'yo. Oo, maganda yung trees. Naka-yellow na siya. Pag yun, may mga nahulog dyan insekto, ah. Hulog sa'yo yan. Mahuhulog yan sa'yo. Ayan, oh. Ganyan talaga ng autumn ng Norway. Ganito kami sa Norway. May kulay pero walang saya. Ganyan talaga. May kulay pero
May kulay ang mga trees namin. Yung mga buhay din namin, makulay din. Hindi lang ang mga trees na yan. Porsikte, walang sasakyan naman siguro dyan. Hindi para sa subsub yun, para subsub yun, di ba? Yan, Ito yung anak mo, oy. Christopher, mubari porsikte. Okay. Okay, pudokti. Okay, pudukti. Galing, kanina pa kami doon. Pauwi na kami ngayon. And for Philippines also yeah. Sophia? Yeah. Hello. Okay. Ayos na kami. Kanina pa kami dyan. Oh yeah, kami upo muna kami doon. Relax, relax. Sige po. Bye-bye po. Friends ni Ate Doris. Ay, kapit-bahay natin. Kapitbahay? Pwede malapit lang din kayo. Kung makapitbahay Tayo kayo. ni Michelle. Oo. Para bayan. Oo. So, parang ganon-ganon lang din, no? Yeah. Bahay nyo. Bago lang sila yata dito. Ako lang ata malayo. Wala, hindi ka namin friend. Hindi ka namin friend. Hindi kayo, hindi ka close. Hindi tayo close din, no? Sino ka? Sino ka? Do I know you? Matulog ako, te. Matulog ako sa inyo. Help! Help! Parang may virus, te. Tanginang yan. May virus, te. Sige, video mo yung anak mo doon. Kaya. Uy, ganda dito, oh. Ganda dito. Ayan, ayun, oh. Say hi! Ganda ng views. Sila nagmamadali sila sa baba. Nagmamadali sa pizza! Go, daddy! Go, pizza, pizza! Oh my God. Oh, umihi ka, te. Libre dyan, te. Dyan, te. Libre. Libre umihi dyan, te. Pasok muna ako dito pang paano. Another forest. Ang ganda dito. Parang ako lang. Ay. Sabi ko ang ganda dito, parang ako lang. Nada ikilob na talili. Wa. Nay. Nay, scout ko to. Bago na kasi ang buhok niya, no? Oo, yung buhok ko wala na. Tanggalan na, no? Wala talaga. Ay, pinutuloy pala. Kasi ako, nahirapan ako lagi ng ang buhok ko sa CR, punong-puno na. Tsaka din sa CR lagi. Oh, si kuya! Sige, ang nanay, wala pakialam kaming anak. Go, daddy, go! Go, daddy, go! Mga baliw lang. Ganda niya.